Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi bersama saya Ridho JK di channel YouTube Makassar Project. Serkelong bosku dari Udin Pansel, Tani Jambu Abesti. Nia kampung di Bantaeng, kampung kayangan arena, kabatuang tahu, puna erok kipak bale, lanya kipusina, puna nia kiri susaya. Ahai, keso, jambatan pateteang punalan tak le kiri kayang keboki antama na eja mami kisulu jene karuena tamalili rima tuang puna matuang baloran besi mingga puna matuan rewa kuburunumi. Bantaeng digoyang bersama Ridho JK. Anjo kayangan sere Bantaeng angin sengi kemae tampak nari pasar tua lorong-lorong sunyi garegia. Anjor Bantaeng ri lorong sunyi ya, caca caca caca. Baji kampona baji tanah tenang kau pusing, siapa kau siapa saya, tidak campur jalan sendiri. Etan ning jambu aki coba sai epak balega tahu gulanya aneh lagu kayangan taning jambu si kaca mami jambatan bulo paleteang punalan tak le kiri kayangan keboki antama na eja mami karuena tamalili rima tuang. Keso 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 bosku. Panaiklong si kaca mami. Ngurai erkin jago. Keso anjo kayangan sere Bantaeng angin sengi
baji kampona baji tanah tenang kau pusing, siapa kau siapa saya, tidak campur jalan sendiri. Etan ning jambu aki coba sai epak bale garing tahu gulanya ane lagu lagu kayangan etan ning jambu si kaca mami niat kampung ari bantai kampung kayangan arena kabatuang tahu una erok kipa bale lanya ki pusinga una niak kiri susaya. Jangan lupa masku like, comment, and subscribe channel YouTube Makassar Project.